pemirsa, suasana Jalan Medan Banda Aceh menuju Birin. Dari Kung Mane ke Birin macet total. dalam rangka Yapaju Miko Show. Hari Lebaran keempat jatuh pada hari Minggu. Ya beginilah suasana jalan raya di Aceh. Hana kopi-kopi. Macet total guys. Koh ju. Nampak lah orang yang ngapung paling sikit. Dia berpung dekat.